Danas ćemo prezentovati kućni alarm domaće izrade koji je napravljen uz pomoć nekoliko bitnih komponenti koje se lako mogu nabaviti na AliExpressu, eBayu ili na Temu. Dakle, srce, glavna komponenta alarma je mikrokontroler ESP32 koji ima mogućnost Wi-Fi konekcije. Ima dosta portova na koji se mogu kačiti ulazni senzori i izlazni signali prema pojedinim uređajima. Tastatura isto tako nabavljena preko AliExpressa sa brojevima koji služe za unošenje koda, LED diode i printana maska koju smo isprintali uz pomoć našeg 3D printera. Sam software kod za alarm je rađen u Arduino. Nešto malo koda je korišteno sa interneta, a najveći dio koda je pisat na osnovu vlastitog znanja i iskustva koje se sticalo. Da bi pokrenuli uopšte taj alarm, koristit ćemo također jednu domaću verziju baterije koju smo napravili pomoću starih baterija od laptopa, gdje smo povezali u seriju više ovih baterija i dobili jednu bateriju od prilike 12 volti, jer je maksimalni napon ove litijum-ionske baterije negdje oko 4,2 puta 3, dobije se to negdje oko 12 volti. Naravno, litijum je jako opasan, sa njim se nije igrati, zato obavezne mjere predostrožnosti da ne dođe do kratkih spojeva i slično. I naravno elektronika koja će regulisati punjenje i pražnjenje ove baterije, jer ukoliko se prepuni može doći do zapaljenja. Ukoliko se isprazni mimo dozvoljenih granica dolazi do oštećenja baterija i one dalje neće biti potrebne. Samo lemenje, odnosno vezivanje baterija je rađeno pomoću tačkastog zavarivanja, također u domaćoj verziji napravljeno. Pa ćemo sada pored baterije da pokažemo i alarm koji je već eksperimentalno, ovdje za probu samo spojen. Dakle, vidimo tastaturu, displej, signalne diode i vidimo ovdje mikrokontroler u ležištu koje je jako zgodno za povezivanje mikrokontrolera, također nabavljeno na ovim strancama. Znači, na alarm smo trenutno povezali jedan PIR senzor koji će nam dojavljivati, a inače ovaj alarm je isprogramiran da pored jednog PIR senzora ima još dva PIR senzora, kao i magnetni senzor kod vrata, te senzor dima i senzor plina. Ti senzori su jako značajni i dobri, jer u slučaju da se pojavi velika količina plina ili dima, on će doći do signala od ESP-a i alarm će se upaliti. S druge strane, korištena je i jedna jako praktična i korisna alatka, to je u slučaju aktiviranja alarma putem WhatsApp, Messengera, dolazi poruka da je alarm aktiviran. Kod kompletan, možete vidjeti kasnije, možemo ga i prezentovati i možemo ga i dijeliti, za neku ličnu upotrebu bez komercijalizacije. Pa ćemo sada prvo povezati alarm da vidimo šta se dešava. Trebalo bi kada se upali, odnosno sad ćemo uskočiti napajanje, plava će ići na -pol, to je ova crna žica, dok bi ova naranđasta trebala da bude +pol, time bi on dobio 12 volti.
tim da on ima znači, u sebi regulatore napona koji ti 12 V spustaju na potrebni 5 V za mikrokontroler i za display. Kad upalimo znači, napajanje, trebalo da se pojavi na displeju pozdravna poruka sa kreatorima, sa imenima kreatora ovoga alarma. Dakle, vidimo Made by Semax Star. Nakon što smo dobili tu početnu poruku, znači pojavi nam se poruka šta treba uraditi kako bi se aktivirao alarm. On je sad znači samo priključen na napajanje, a da bi se aktivirao potrebno pritisnuti zvjezdicu, odnosno da bismo promijenili defaultnu šifru potrebno pritisnuti rešetku. Display je isprogramiran tako da se sam ugasi nakon određenog vremena. Malo nam je loš kontakt ovdje, ali nema veze, ovo je sad samo za prikaz. Dobro. Sad ćemo probati, znači, da vidimo kako on to radi. Da bismo aktivirali ovaj alarm, znači potrebno je pritisnuti zvjezdicu. Kada pritisnemo neku od tipki na tastaturi, ona bi trebala na displeju da pokaže tu šifru i da se čuje zvuk. Tako je softverski programiran. Znači, dobivamo poruku da je alarm uključen i da se može isključiti šifrom. S tim da imamo jedno vrijeme čekanja, delay, da bismo mogli izaći iz stana, to je nekih 10 sekundi, a nakon toga alarm prelazi u naoružano stanje i on bi se trebao aktivirati, znači ili read senzorom ili peer senzorom. U slučaju aktiviranja, u slučaju pojave dima i pojave plina, također bi se alarm aktivirao i dostavio poruku na telefon. Sad ćemo da vidimo da li će reagovati na peer sensor. Znači, upravo smo vidjeli da se naš alarm aktivirao. Ovo je pomoćna sirena koja je samo u kućištu, koja je malo glasna, pa sam malo i smanjio zvuk. A ima i vanjsku sirenu koja je jako jaka i stvara veliki zvuk. Alarm se može isključiti sa defaultnom šifrom koja je 1234. I dobijemo poruku da je alarm isključen. Znači, princip rada je praktičan, odnosno onakav kakav bi trebao da bude skoro svaki alarm, da ima zadršku prije samog aktiviranja, da ima šifru koja se može promijeniti. Sad ćemo probati promijeniti šifru, znači trenutnu šifru ćemo unijeti 1, 2, 3, 4, pa ćemo promijeniti na 4, 3, 2, 1. Šifra bi trebala biti promijenjena. Aktivirat ćemo alarm. Sačekati delay period. Pa ćemo ga aktivirati peer senzorom. Sada ćemo probati ugasiti alarm sa šifrom 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Znači pogrešna šifra. On bi sada svirao i dalje na glavnoj sireni, ali na ovoj pomoćnoj sireni ne svira. Vidite da blinka crvena ova cijelca. Znači glavna sirena bi radila zato što smo pogriješili šifru. Sad ćemo ponovo probati, ali pravom šifrom da ugasimo i ugasit se ova crvena signalna lampica. 4, 2, 3. I alarm je isključen. Znači da je prihvatio onu šifru koju smo malo prije promijenili. Ta šifra je upisana u EEPROM mikrokontrolera, odnosno ESP-a 32. To bi bila neka kratka demonstracija ovog alarma. Hvala.